акай Ҷайҳун Ҷеймс Насимӣ ака мақсад ёрай барои чӣ пӯшиден ака? мо иншоалло як ролик мекунем, мехоҳем мегӯем ки як ролик ё як ролик ё филми кӯтоҳметраж не бисёртар ранги ролик аст. Як ролик мекунем ки ҳаминҷа фақат ҳам сиёҳида фақат рӯ маълум мешавад. Фақат рӯ ва бозии ҳунармандӣ акторӣ фақат рӯ кат нишон, рӯ чашмо кат нишон метавад. Инҷа сиёҳай, инҷа сафед. Намешида ҳамин як фома як хеле кунем, не намешад. Барое ки ҳаёт дар вақте ки чорнаи паласа мегӯянд ку қииндия азоб ва душвора. Шумо шукр гуфта ҳамин 5 чора пӯшем. Гарданда қабул кунем. Вақти соаташ омад 5 чора мекашем. Тона рост мекунем. Бисмиллоҳ гуфта сафеда мегзарем. Яъне ки айсари нав як чи саҳифаи нав дар ҳаёт мекушоем. Ки ҳаёт ҳам хеле сиёҳ сафед. Шумо фақат барои ҳамин вақте ки онам вақти сиёҳгира дидем 5 чора кашем партои сиёҳгира сафеда гузарем. Хеле самдона зиндаги кунем. Алҳамдулиллаҳ худоро шукр. Гам нест ака вақто миннатдорум. Беҳтар. Гам нест беҳтарин идея, беҳтарин филмҳо хай. Мисол мо тамошо мекунем видеотона, мисол ҳамо бародаро чӣ карданд ки мисол як бирем ҳами шуморо сиёмка кунем ки чӣ кор кардесен хай наомадем медонем мисол чӣ гап хабари тарафода ака? Ман Голливуди Америка як чанд моҳ шуд омадагида, як 5 моҳ зиёдтар шуд. Дар онҷо як соли 2019 як дар бораи Флойд Майвезер мушзам боксёр ролик гирифта будем, кино карда будем. Ба роликша тайёр кардам, роликша буровардам, худи Майвезерда нишон додам. Дид, маъқул кард ё не, аниқ намедонам, не ки дид. Ва яке аз намояндаи Майвезер ки ҳозир гап зада истем ки ҳамсуҳбат шуда истем ки ҳозир чӣ мешавад, чӣ гап мешавад. Хай ӯ тараф дасти худо барои ин ки ҳама чӣ вобаста буд гирифтан, сиёмка кардан ва нишон додан ҳама одам дар ҳамин кора кардем. Ҳамин як охирон хабарои бигем ки хабарои хуш ҳозира ҷамъ хатарай ҳамана бо ҳаракат кардастем, мана роликҳои нав гирифтем. Ман короти ака дастумо башагем кайф мекунам ва нигоҳ мекунам ака ба худо ман хеле мисол чанд видеоти аз чанд каналҳо мисол чӣ мекунам ки чӣ хел аввалин бор марди тоҷик дар Голливуд чӣ хел сиёмка кардаги чӣ воқео чиётона ба худо ака даже ҳами дар вақти студент будагимам ҳамкурсон мегуфтем ки ҳамин одам айхабодиёна ҳамин одам айхабодиёна мисол бовар намекарда мега айхабодиён нест мегуфта кай ман гуфтем хеле якати ҳамсуҳбат мешавам иншоалло чӣ доштум ман ки ҳамин ҳақиқати ҳамсуҳбат шам ва имрӯз ина насиба ки муҳаммадҷон барои одамое ки медонӣ чи ҳар як кас бояд ҳаракат кунад як кора иҷро кунад дар ҳамин ҳаёт. Агар ҳамин одамо агар любой кас нависа бо забони русӣ первый таҷик в Голливуди интернет да мебуроя ҳамчун Ҷеймс Ҷайҳун Ҷеймс Насим мебуроя хело Ҷеймс Насим хело Ҷайҳун чун Ҷеймс тахаллуси ҳолливудии ман дар Голливуд. Ман зодаи Қабодиён ҳастам, дар Қабодиён зодаи Қабодиён ҳастам ва ман фахр ва ифтихор мекунам ҳамчун тоҷик ва тоҷикистонӣ ҳамин филми аввалина дар Голливуд таҳия карда баровардам. Яъне ки будам тоҷикое ки ҳама каса барояд, не ки ман ӯ филма навистум ва таҳия кардам. Яъне ки бо ҳам худо навистем, ман худам навистум ва сабт кардам ва продюсерӣ кардам ва монтаж ҳамаша худам кардам, буровардам. Яъне ки дар ҳақ барои ман мегӯям аввалин тоҷик дар Голливуд ё первый таҷик Голливуд бо русӣ ҳамин чӣ ҳастай ва ин мечтаи ман, яъне ки чӣ ҳамин хоҳиши зеринаи ман аз аввал буд. Ҳамин чизе ки ман мехостам чӣ мегӯям мечта орзуи аввалини ман ҳамин буд ки ҳамин чӣ кунам ва ҳамин кора кардам. Барои ман ҳар як киса мехоҳам ки орзу кунанд ки корҳои бузурга анҷом диҳанд, корҳои зура анҷом диҳанд барои халқмон, барои фарзандонмон, барои оянда наслҳо ҳамин корҳо бояд мо анҷом диҳем. бахшиш ака як гафи дигар гуфтанем ки шумо барои ҳамо статистика расидани ҳамо ҷаё ки барои ҳамо ҷа шумо баромад карданатон чанд сол страдат кардем ки мақсад ба ҳамо рӯзо расидем ки ба ҳамо Голливуд рафтем чӣ кардем чӣ мегӯям мисол иштирок кардем дар он кино ё ки кинотона пешниҳод кардем ҳамо одам кинора ман медонӣ чанд сол 7 сол страдат кардем рафтам чӣ корое накардам чӣ азоборо накашидам, не ки ман орзу доштам ва орзуи ман монанди як
بگیم که مانند یک چیزی روشنی در همین تاریکی بود و مرا فقط فرود میکرد. برای من چون که من رفتم نویسن فیلمنامه سناریو را یاد گرفتم از اولش با زبان انگلیسی. چند زبان میدونیم بخشش؟ من اواگی 5 زبان میدونم به غیر از زبانی انا مادری خودم که توجیکی است و با زبان انگلیسی فیلمنامه نویسی را یاد گرفتم. خودی اکتوری را یعنی که هنرمندی را یاد گرفتم. کاستینگ میرفتم و استنداپ کمدی بودم. استنداپ کمدی هم میکردم. همش با زبان انگلیسی. من میخواستم که مرا مانندی امریکایی قبول کنن و قبول هم کردن. وقتی که من نویسم فیلمم در تاجیکستان یک فیلم گرفتم، فیلم مثلا نام پیدا کرد و یکی از برادران که با نام سیراج‌الدین میرزایف است فیلم رو دید، زنگ زد گفت بازی تو خیلی جالبه، خیلی زوره، بیا گفت من پول میدم کینو میکنیم. و کینو را کردم. در کینوی ما دو تا ستاره گویم که ستاره هالیوود بازی کرده گیر، نقش کرده گیر. و یه وقت کینوی ما را دیدن قطعی همون ستاره هالیوود گفتن که فیلم هالیوودی است و فیلم هالیوود برای اینکه زبانش انگلیسی در امریکا نخست نمایش داره، در امریکا قید شده است و فیلم اکتورای ستاره هالیوود در اونجا بازی کردن، یعنی که البته این فیلم هالیوودی است. 5 عامل داره. گام نسکه مو فخر میکنیم که هم خیلی تاجیک‌ها که هم خیلی مرد تاجیکی برآمد مقصد خودش نشان داد، تاجیک بدنش نشان داد که ما هستیم که مثال وای کدام ما اکا با خدا اخرت گارن می‌نداریم و فخر میکنیم و ان شاء الله قطعی اکا ما هم خودت قطعی ان شاء الله همکاری میکنیم. مثلا نشد کینو تا اگونشته ما دستم چی اگون چی بیا مقصد دستگیری میکنیم اکا ان شاء الله. ما محمد جان بلاگایت را میبینیم، رولایت را میبینیم. من بگم که از اول کارایت هم دوام دادیم. تو جوان هستی نکی نگاه نکرده به همین جوانی خیلی زیاد کارها هم انجام داده هستی. مثلا فرق نداره تو چه خیلی سر کردی، در عاقبت مهم است که تو چه خیلی نتیجه میکنی، تو چه خیلی عاقبت چه خیلی میشه. عاقبت باید بخیر شه. برای همین تو حوزه یعنی که خوب رفتی است کاری تو. برای من وقت کارایت را میبینم من میگم که خانش زنه بچه یوش که همین کارو را کرده است. یعنی که نگاه نکرده به دشواری حیات، نگاه نکرده به دشواری آدمای کامنتاری که می‌نویسن، کامنتاری هر کس کامنتار می‌نویسه، کامنتار هر کس کامنتار می‌نویسه باید با خودش سوال که در حیات چی کارا بود کرده. من نمیگم که نویسن نکی اجوی که حقارت کنن دشنام تیان نویسن که تو باید چیکار کنی، چیکار بهتر کنی. این بهتر نیست. من هم میتونم که برام دشنام تیم. لیکن من گفتم که دشنام دادن ممکن نیست. دشنام دادنی باشید تو مرا اون چه نداشت آموزم. کامنتاری که تو میکنی هم آدمایی که باید دیگه میسن که نگاتیو نمی‌نویسن، اگه چی بد می‌نویسن. آدم باید یک چیز باید که من همین اجای آدم بشم همین کارو کردم میتونستم یا نه نمیتونسته باشی بیا یگون چی بد نگو، یگون چی نفسش دشنام نتی. خیلی من چیزی بدم گفتی بگو که مثلا نه همین کارت نکن مثلا. نه که دشنام وقتی که داد باید جواب تی برای دشنام. هر یک از این شان و شرف پس دادن در کار نیست. اگر نه اکاجون همه ما تاجیکی هم خاصه همه ما تاجیکی این مقصد شما نه که شما برآمده نه با قوای بالان باید همین شما را ما یا کی نازی ما هم دستگیری کی بدونه ما هم پاگا میرم اونجا بازی میکنیم اگه چی برای که ما شما اگر تعریف کنین اگه چیزی خوب بگین اونجا ما قوت میگیرم. خطاگیو ما مقصد بگن در کامنت بگن در کامنت هم خیلی من ان شاء الله خفانم نه کی پدر و مادر خواهر برادر نشون زن فرزند خیلی چیزا رسید. آره برای محمد جان هر اون کسی که پدر و مادر اعضای اوله دشنام میتیه فرقش نیست کیه، مسلمانه، شهروند تاجیکستانه و جوابگو است برای اینکه شان و شرف پس داده است. در نزد قانون جوابگو است و با جوابگری هم کشیده میشود. برای پیش از همین کامنتاری بد میکنن، دشنام میکنن و علل خصوص اعضای اوله را دشنام میتین، شما باید جواب با جواب کشیده میشین. برای هم دشنام نتین. مرد باید مرد کتی رو پرو باید گپ زنه. خیلی خب برادران خبت اومدن قطعی یکا هم صحبت شده مثال چی که بخیر اول اینجا دیدن نامش میدونه چی میگم برادران اینا نامش پنچو میگم پنچو این دیتو میپوشه گنا نکنه ما فیلم بدرورن این همه چیزی که کده سه همه اکر خودش کده یگان کس نکده مهنتو خچه خودم دختم باش برای اینکه گپ بگوشن برادران شما یک کار کردنی باشین خطون میگم چی میگن همین گریبون تا بین گریبون تا روز کو
баъд гиребон бародар рост кун. Рост. баъд ҳамин хитоб бояд кор кунен, меҳнат кунен, як кора анҷом тиҳен, баъд бародарро дастгирӣ кунен. иншалло подписчикои азиз чӣ гуфтанем ба қарибӣ иншалло қатъи яка ҳамкорӣ мекунем ва иншалло ждат кунем видеороликҳои аҷоибот мешавад ва қатъи яка идеои яка қатъи ба ин ҳамсӯҳбат шудем ва омадем хеле хирсан шудем ки моро қабул кард ва мо қатъи ҳамкорӣ мекунем хеле хирсан шудем ака миннатдорум ба худо ҳар каси кора намекунад барое ки хай хитоб медонед ака ҳаматон хонободи сарбаланд Муҳаммадҷон, иншаалло Ҷайҳун Насимӣ, Фирӯзҷон, Алиҷон, азизу Фирӯзҷон аввалин тоҷик дар Голливуд ва аввалин блогер дар Хубодиён ва манам Хубодионӣ ҳастам. Бигзор тамоми тоҷикистон, тоҷикистониён муваффақ бошанд. Ба пеш. зинда бошед бародаро.